Barang kene rame. Jam 4. Wah. Ribu meureun apa baso? Hah? Oh, rame kitu mah ribu sorangan mah komo. Ribu aku ya suku aja. Lihat guys, tuh bacana guys. Nu mencetan di. Oh, nu mencatannya pamajikan nih mah jauh di Jawanya. Erek di pencetan kurana, Mas. Oh, Erek di pencetan kurana. saken mah kemarin Ya. Lain pencetan rada tipis-tipis dengan mantang dengan. Buka kena pamajikan bahaya, Mas. Kacau. Ternyata balungna guys, mumpung beak. Suka nayan kene.